Novogodišnje čestitke ljudi šalju na raznovrsnim dimenzijama, recimo na raznovrsne veličine. Ja sam po gradu, svuda me znaju, svi me poznaju onako. Novogodišnju čestitku bi im preporučio njima kako bi bilo. Recimo oni crtaju karikaturu recimo svog muža ili svoju ženu nacrtaje pa je prodaje na izložbu za Novu godinu. Jedan čovjek je nacrtao svoju ženu kao karikaturu, kako da kažem, onako, ne mogu stručno da ga kažem, ako bi dole sa autogramom bi bio napisao autogram da im čestitam Novu godinu, recimo veličina da bude najveća, recimo metar i po da bude dužina, da čovjeku od 10 cm do 1,5 m dužina, recimo da stavi kao kačket na glavu, da stavi na leđa, da ide ulicom, da ubaciva u poštansko sanduče. Recimo ove sandučići mali su ovi, te ja preporučio poštama poštama bi preporučio da oni naprave jedne specijalne lepe sanduke za ove pisma, za ove specijalne ove moje čestitke. Recimo da bude veličina 2 metra sa 2,5 metra kvadratura, da može da trpate sve raznovrsne čestitke, karikature, poze, slike i tako dalje. Čestitke ima raznobojne, recimo raznovrste, recimo ima odžačar, naprimjer ako ti pošalje neko odžačara ima sreću, naprimjer za cijelu Novu godinu. Ako ti bude prase, neko ti pošalje prase, da jedeš ko prase, recimo da se ugojiš ko prase. Ako ti pošalje neki Deda Mraza, da uvijek da bude sledan, cijele zime da bude ti ladno, ako ti sve to zavisi ljudima kako običaji su to po selima i tako dalje, po gradovima i svugdje. Ako ti na primjer čovjek pošalje neko u merdevine, uvijek da se penješ na visinu i da staviš neka krila, da padaš tu, recimo da stane na merdevinu. Evo ja sam vidio jednu čestitku kako je neki čovjek sedeo na merdevinu, popio jednu šljivku gore, a drugu okačio na nogama, zakačio 2 flaše na noge i 2 nakačio ko minđuše i tako i jednu treću u ustima stavio. To je doček novogodišnjeg programa, tako bi njima čestitkama bi čestitali. To je raznobojne, raznovrsne i to bi završio kraj.